I evo, dragi, kako bi rekao naš general, heavy metalci, vi dalje slušate album grupe Živog blata koji se zove Konac konca. Momentalno članovi toga benda nisu ovdje, ali ja se nadam da će se oni vratiti. Inače, da ja i moj prijatelj Ante damo neka svoja razmišljanja o tom albumu. Ja ipak mislim da je album produkcijski i što se tiče žestine nešto što davno nije hrvatska scena na ovom podneblju vidjela i da će to poharat, kako bi general rekao, cijelu našu državu. Pa i dalje. Znači, može i preko grane, može, ono, šta dalje to bolje. Ima šta znaju tekst isto, i preko grane. U svakom slučaju, znači, ono, osjetit će se u stvari šta je splitski, imaš prikaz čudo, osjetit će se šta je splitski mentalitet i šta je splitski džir muzike, da ovdje nikad neće propast heavy metal. Ovo je bitna karika koja se konačno vraća ovdje i rock and rollu i svemu, i ovo je bez komentara, a opet ćemo se čuti nije ovo malo, nego i idući ponedjeljak. Ali idemo sad mi dalje. Idemo dalje sa ovom pjesmom koju ćete u pozadini, to je u stvari ono da se mi svi vratimo heavy metalu. Evo, samo sekunda, da jednom postavim jedno pitanje pripadniku, možemo reći pripadniku stvari, sve su li pripadnici, pošto je general tu glavni pripadnici su, je tako? Apsolutno, je tako? Hodajućem siru ili veselom siru, ponekad, u stvari, veselom siru ponekad hodajućem, zanima me na ovoj pjesmi što smo sad čuli, to je balada od Bureku, je tako? Apsolutno balada o Bureku. Kako je hodajući sir te ogromne timpane donio u studio i snimao, totalno me to zanima. Pa uzeli smo dvije bačve, znaš, cipali smo po dvije bačvama, znaš, one ogromne bačve, i onda smo uzeli, cipali smo se uvukao radničko odijelo da bi bio u feelingu, razumiješ, onda smo to kapali po tome i onda je došao do tog sounda. I onda je došao... Došao hodajući se. General pije tubor. Onda je došlo do te balade. To sitne privilegije. Šema Odiseja u svemiru, znaš, ako si Arthur Clarke, ako si gleda taj film, to je legenda i to je moralo tako biti. Pa je, ovo baš ima neku svemirsku atmosferu, još onda... To ti je ono dnevnike, razumiš, i onda tu proljeće svemirski broj koji je u obliku sira, bureka u stvari. A recimo ovako, sad još jedno pitanje. Spomenuo si mi da ćeš nagraditi sve naše slušatelje i ljude koji obožavaju heavy metal, u stvari samo heavy metalce, druge ni slučajno nećemo nagraditi. To splitske heavy metal. U svakom slučaju. Ovako, ja moram kazati jednu stvar. Meni je životna želja bila da napravim album Konac konca, Živog blata. Inače, gitare i pjesme napisao, glazbu i tekstove gitare, klavir svirao i pjevao Vasilij Mitu, general. Bubnjevi naš dragi prijatelj Tošo, da ga zna Split, ili ti naravno Veseli Siri. Po potrebi hodajući kada je dućan uzeo nešto za piće. Basista Mala Planina, Pletanaš. Ja bih morao kazati jednu stvar, vrlo, vrlo važnu. Za 2 dana album napokon je u prodaju. Bilo je velikih problema zbog prijašnje vlasti. A ćemo čuti slučajno koju pismo? Možemo čuti pjesmu Doktor, broj 10, pripreme legenda Dugokosa. I broj 10 i broj još jedan je bio sporan. To je pjesma 26 Druži stari, nije bitno. Ali pošto se ipak je sa pojavom našega nove vlasti, pa nije to do nove vlasti, nego to je jednostavno do normalne situacije razvoja u svijetu i Europi. Normalno je da bude malo liberalnija situacija. Jer moj album Živog blata, naš album, je trebao izaći u 12. mjeseca 1999. Ali pošto sam zabranili 2 pjesme, jedno ćemo sad čuti. Ja sam jednostavno rekao neće ići bez te 2 pjesme, neće ići, gotovo. Ti kao da si predviđao što će se dogoditi pa si rekao još malo da pričekam. Ja sam jednostavno rekao neće ići, ako su me zabranili 2 pjesme, neće ići album. A ja bi sad kazao jednu stvar vrlo važnu, ne stoji džaba album, je taj posvećen splitskim heavy metalcima. Jer ipak mislim da je centar heavy metala u Hrvatskoj nije u Rijeci, mislim, svaka čast Rijeci, ali to su sve izopačeni, mali su, vrlo tanki svirački, instrumentalno i nisu toliko koliko se predstavljaju. Nema jednog Witchcrafta. Ma dobro, recimo, mi imamo par ljudi koji su već izašli iz Hrvatske, znači ja sam tu da branim boje naše Dalmacije, ali ipak moramo priznati da su Riječani vrlo zaostaju. Zariječani su smiješni, jer to pip, chips, klips, mips, pips, to su
To su doktorovi sinovi, kojoti, mojoti, pojoti, to treba se... to treba organizirati ponovno koncentracione logore. A Riječani, to su obični... oni nisu dvospolci, oni su nespolci. Jer oni nemaju ni muških ni ženskih genitalija. A reci mi samo još... Riječani su nespolci, to su obični smradovi, smrdljivi. I znači, Živo Blato je Mesije, to je jednostavno... Pa bez prijatelja, ne prekidaš. Izvini. Živo Blato oživljava proces preživljavanja heavy metal glazbe. Ali, da priznam, ja obećavam ovako, da ne bilo rekla kazala, obećanje ludom radovanje. General Vasilij Mitu će opet doći u ponedjeljak jer će biti tu. I general Vasilij Mitu ponedjeljak je tu i on će podijeliti 3 CD-a. Ali ne sad, nemojte sad zvati jer nema Vasilij Mitu vremena priča s vama smrtnicima. Jer vi ste beznačajni, vi možete samo slušati. Ali slušaju nas heavy metalci? Pa nek slušaju, šta će, nek sviraju. Ne može svak svirati u Vasilij Mitu i pjevat. Znači oni mogu samo kupiti CD i slušati i za 7 dana zvati. Jer nemoj biti lažno skromni. Ipak je general Vasilij Mitu su samo vama priča i on je uložio veliki novac i veliko vrijeme da snimi ovaj album konac konca Živog Blata. A vi heavy metalci ste legenda moja, vas volim. Ali ipak, ne možete vi sa Smilom pričati na telefon. Ne možete to, jer to Vasilij Mitu ne dozvoljava. Ali, za 7 dana sam opet gost vaš ovdje. I s vama ću popiti pivu ili povijemo puno piti i svašta. I ja vas volim, jer mi smo opstojnost. Ti ja sad ćeš hrvatskog naroda. Heavy metala! Ti ja se znamo sa neka hrvatskog naroda, Tuđman je u glavi iako je umra. Znači, mi smo... Opstojnost? Heavy metal. Opstojnost hrvatskog metala ili heavy naroda. I samo da doznamo još nešto što je bitno, za koga je izašao ovaj album? Za splitske heavy metalce, naravno. To znamo, nego kuća, diskografska. To nije bitno. Croatia Airlines. Znači, hrvatski heavy neandertalci. Vi čitate Marti Misteriju Java, to sam ja sam Java, on je luđak. Heavy neandertalci. Znači u svakom avionu u Croatia Airlinesa se sluša Živo Blato. Kolega, pa haho, da te kažem, pa te ljažem, mnogo si me nešto, znaš, nema da kupi na poljetane, a mnogo sam gladan. To bi ja došao koji si uvijek spale na mozak, ne drogirao se. Pa znaš, pa kolega general, pa znaš kad smo mi bili ono išli... Pa, Sulu, ubićete, Sulu, bacit ćete priklat. Pa je ljudi za stolicu. Ovo je heavy metal, da vam nešto rečem. Evo, da mi ne bi duljili. Za 7 dana opet general Vasilij Mitu je tu. I onda će biti otvoreno slušateljima, gledateljima koji nas ne vide i dobit ćete 3 CD-a i 5 kaseta ili kazeta, kazetne bobe, zolje probukli usta vam pokren. Znači, 3 CD-a i 5 kazeta, ja gustam što svašta mogu pričati i kriga mi se. A znaš šta, da mi ne bi puno duljili, znaš šta, legenda moja, Poseka Vjera nešto reče, ja bi volio znaš koju pismu, najlegendarniju pismu, broj 16, Vjera nešto reče, 16 je velika broj 2. Ja nemam šta reći, idemo sa pismom. 16-ka, yeah. Te naše sjeba je do kraja. Oj doktore, da doktore, jebe ti majko! žalosna ti majka. Šta učini od Hrvatske sjepaja do kraja. Hrvatska, živjela u Slovačkoj!